Адыгэ тхыдэм хуфэшэнэфӏыпӏэ щызыгъуэта уеблэм и лъабжьэ хъууэ къызытехъукӏахэм щыщ археологхэр, Мыекъуапэ культурэкӏэ зэджэ псэукӏыр зиӏэ цӏыхухэр. Апхуэдэ культурэр зиӏэ ужь цӏыхухэр лъэхъэнэ зыхэпсэукӏам елъытауэ жыпӏэмэ фӏыуэ заужьат. Ар зытехуэри ДР-ым ипэ къихыу ещан еплӏанэ лӏэщӏыгъуэхэр ауэ хуагъэфащэу къекӏуэкӏащ нобэр къыздэсым. Мыекъуапэ культурам къриубыдэ къэлэгъунэ куэд къыщатӏэщӏыжащ Кавказ псом. Къыщӏаха хьэпшыпхэр зэрызэщхьэрат ахэр а культурэм щӏрапхъри. Ауэ иджыри минрэ щийрэ бгъущӏрэ ебланэ гъэм урыс археолог Веселовский Николай Мыекъуапэ къалэм къыщигъуэта къэлэгъунэм щӏэлъ хьэпшыпхэр нобэр къыздэсым зыхэдмыщӏыкӏа щэху куэд ягъапщкӏур. Ахэр нэсу джауэ хуэфэщэн щӏыкӏэ утыку къихьэжыныр ди къалэн нэхъ бажэхэм ящыщ зыщ. Арыгъэнщ а къэлэгъунэхэр къыщатӏэщӏыжа щӏыпӏэм ис цӏыхухэм я закъуэ мыхъуу дуней псом япэ гъэщӏэгъуэну хъымэ къэралхэм щыпсэу щӏэныгъэлӏхэм ар ӏуэху ящӏу зэ къыжаӏам зэман дэкӏрэ ӏуэхуиплӏыкӏэщӏэхэр дыщӏагъужу джыным зыщӏрапщытыр. Кавказым, Кавказ ишхарам дуней псом кърита культурэр ари иджыри къэс тэмэму къыдгурымыӏуауэ зыхэдмыщӏыкӏауэ къызоуж. Иджы абы теухуауэ дебзэлъыхьу ущӏэддзу щытым мы дуней псом я нэхъ жьы дыдэм щыщу къэбыбж хъунущ Мыекъуап культурэр. Абы цӏэ зэрытар Мыекъуап къалэ деж ӏуащхьэ къыщатӏам абы гъэщӏэгъуэну къэлэгъунэ къыщагъуэтауэ щытащ. Ар Веселовский жери пшкубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и кӏыхьэм де щӏэныгъэлӏым Веселовскэм къитӏыжауэ щытащ мис ар. Иджы абы гъэщӏэгъуэну къыщӏэкӏар сыт япэрауэ дыжьыным хэщӏыкӏауэ хьэкъущыкъу абы нэмыщӏ езы абы щӏэлъауэ щытар пащтыхь пщы хуэдэу щӏэлъам и мыхьэнэр абы дыщэрэ и фащэм абы нэмыщӏ дыщэм хэщӏыкӏауэ Аслъэным и теплъэ, выхьэм я теплъэ, мис ар нэхъ лъапӏэ дыдэу къэлъыту щытащ а зэманым. Абы ипкъ къызэрикӏкӏэ адэ дызытепсэлъыхь ӏэтащхьэ, пщы абдей щӏэлъам и мыхьэнэр къегъэлъагъуэ. Абы нэмыщӏ гъэщӏэгъуэну абы щыӏар сыт? Абы дыжьыным хэщӏыкӏауэ зы кхъуэщын щӏэлъащ, иджы абы тетыр гъэщӏэгъуэнщ. Щхьэкӏэ жыпӏэу щытым ди къуршхэм я теплъэ, итӏанэ щхьитӏ иӏэу къуршитӏ къыхэщу щытщ. Деплъыпу щытым мис иджыпсту Казбекрэ ӏуащхьэмахуэрэ я теплъэм хуэдэ дыдэщ. Абы нэмыщӏ пситӏ къежэхыу къегъэлъагъуэ. Ар псыжьрэ тэрчрэ Кавказ къуршхэм къызэрежэхыр къегъэлъагъуэ, абы псу къехыугъэр а пситӏми зэрыхэхуэжыр къыбгурегъауэ. Мис апхуэдэу деплъу щытым апэм мис а топографическое изображение жыхуаӏэр, картэ жыхуаӏэм хуэдэу къэбыбж хъунущ. Абы къегъэлъагъуэ ар зыщӏахэм щӏэныгъэ зэраӏуэ щыта. Турчининов Жерич щӏэныгъэлӏ профессорым итхауэ щытащ. Мыекъуап культурэм и зэманым тхыгъэ ящӏу щытащ. Абы щхьэту техъуэр сыт? Мыекъуапрэ Сухумрэ къыщагъуэтыжащ мывэм тещӏыхьауэ тхыгъэ гуэрхэр. Абы нэмыщӏ мис сэри си лэжьыгъэм къыхокӏ ар псалъэм щхьэкӏэ адыгэ лъэпкъым тхэныр зищӏысыр имыщӏу зыгуэру къэлъыту щытащ, ауэ сэ зэрыжысӏам хуэдэу тхыпхъэр, тхэныр, тхыдэр, тхылъыр, мис ар псоричӏ зыу зэщытыр, зы лъабжьэм къызэхэкӏыр къыбощӏэ, зыхыбощӏэ. Абы икӏкӏэ
دد زريقوغمجا مسا زمانم زردخا مسا иероглиф шкуа египсту مسا كودز غورها غاسب مفوزا شتانكا شاش قتيتها مخنا بخدو شتو قزرلتا يجي مسا بسوري زكات الحاجوشتم غورغوما ابي محنر دنيا بسومي كولتورم مسا ب وفبازغور زريري زخبوش ميقوابا كولتورا ميراب قاخالا قاتشجاخم ششجري مينر شيبغرا خشري خانغم نلشك قرال كانسير دغلا وابر شاشم عشبا ميتا واشحم قشغاخا خري واشحر ازديز تخوار زمان قبردي بالقرشن غفتاكو انستيتوتم شلجا ارخيوك بالقرشال شوشان اسماعيلش قشغاخا خرت لب موزيم شغل شنوبي بسوري وتقرا حبيا مخلغوامي ديت لب موزيم را جرمانم داد ارخيولوجي انستيتوتم رزراش طازبور ونغم يبقيتجا اقلغونو قشغاخا خر يجن مراد يا يجيب لاغن الشكشاش جرمانو قيجا ارخيولوج كوب Wir arbeiten seit längerer Zeit schon zusammen mit unseren kaukasischen Partnern, vor allen Dingen Dr. Belinsky in Stavropol. Илъэс куэд жьауэ Русием ди долажьэ Кавказищхьэрэм археологие лъэныкъуэкӏэ гъэщӏэгъуэну щыӏэхэр джыным теухуауэ. Нэхъыбэу Ставрополкӏэ щытхыдэщӏэныгъэхэмкӏэ доктор Белинскэращ ӏуэху здэткӏэр. ЩӀыуэ къатӏэщӏа пхъэхалъэхэр, зы зэман кхъэлэгъунэхэм къыщӏахыжа хьэпшыпхэр иджыри щӏыдопщытыкӏ. Щӏэныгъэр япэкӏэ зэрыбэкъуам технологиехэр зэрифэгуам и выщӏэкӏэ. Бронзэ лъэхъэнэм къриубыдэ культурэхэр ди лэжьыгъэр нэхъ зытегъэщӏар. Щӏым къыщӏахахэр лъэхъэнэкӏэ зытехуэр хуагъэфэща мыхъуу, зыхуэзэ дыдэр къэдгъэнэӏуэнырщ ди къалэн нэхъыщхьэу къэтлъытэр. Мы мейкъуапэ культурэм теухуауэ къэпщытэжа ӏуэхугъуэхэм ипкъитӏкӏэ щыхьэт дызытехуэращ. ЛӀэжьыгъуэ псокӏэ нэхъыжьщ мейкъуапэ культурэр. Ар ди эрэм ипэ къихуэу еплӏанэ лӏэжьыгъуэм етӏуанэ ӏыхьэм хуозэ. Нобэр къыздэсым илъэс минкӏэ, илъэс минрэ щитхукӏэ нэхъ щӏалэу къэтлъытэу щытащ, ауэ куэдкӏэ нэхъ пасэущ къыщыунэхуар. Месопотамиемрэ Египетымрэ я культурэхэм нэхърэ нэхъыщӏэу къэтлъытэт мейкъуапэ культурэр. Абы къыхэкӏкӏи шэч къытетхьэртэкъым а щӏыпӏэхэм япэ къыщыунэхурэ абы къикӏыу Кавказ ищхьэрэм къызэрыкӏуам. Иджы ди къэхутэныгъэщӏэхэм къызэрагъэлъагъуэмкӏэ зэу къэунэхуа культурэщ мейкъуапэми, Египетми, Месопотамиеми егэр. А лъэхъэнэхэрат щӏым зэрилэжь ӏэмэпсымэхэри къыщыунэхуар. Also, was man vorher als ein Ergebnis der Hochkulturen aus Mesopotamien und Ägypten vielleicht verstehen konnte, ist heute gleichzeitig mit dem Entstehen dieser Hochkulturen. Германием къикӏа гупым абы нэхъ мысту нэхъ щӏэныгъэшхуэ хэтар Свен-Ханс Сен-Жерич, доктор, профессор немыц археологиемкӏэ я къалащхьэ институтым итхьэмадэ Восточноевропейский отдел МИР. Мис абы и фӏэгъэщӏэгъуэну илъэс ипэкӏи къэкӏуауэ щытащ, мис мыпхуэдэу пыдилэжьыну дигуилщ дыздэвгъэлажьэ жиӏэрикӏ. Нтӏэ иджы къэкӏуа нэужькӏэ ефӏэгъэщӏэгъуэн дыдэу а къомыр къапщтэжащ. Иджы мы Нальчикская подкурганная гробница жыхуиӏэращ. Ар иджыпсту ГКЗ жыхуиӏэр здэщыт щӏыпӏэм де итауэ щытащ къущхьэшхуэ. Археолог Чеченовым къызӏуихауэ щытащ. Абы гъэщӏэгъуэну хэлъыр япэрауэ мис мыдэм
сынфлагъухэмкӏэ къэщӏыхьауэ щытащ къэлэгъунэ цӏыкӏу хуэдэу щӏауэ. Псом нэхъ гъэщӏэгъуэнэ а сынхэр япэм щӏым тетауэ щытащ а къэлэгъунэм къагъэсэбэпын ипэкӏэ. Абы нэхъри тӏэкӏу нэхъыжьу къэплъытэ хъунущ. Иджы мы къэм и ныбжьыр къэтщӏэн щхьэкӏэ еттауэ щытащ пхъэ ӏыхьэ абы къыщӏэхам щыщу, итӏанэ кхъуэпӏащэм и дзэ. Абыхьэмкӏэ хэплъэщ абыми радиоуглеродный анализ жыхуиӏэмкӏэ и ныбжьыр къащӏащ. Иджы а ныбжь къахутамкӏэ илъэс миних ипэкӏэ абы щыгъуэ мис а кхъэр ещӏауэ яухауэ къыщӏэгъэкӏащ. Иджыпсту иджыри мис а результат псори къытӏэрхьэжа, ауэ мис мы къытӏэрхьэжам ипкъ къикӏкӏэ жытӏэ хъунущ ар мы Кавказ ищхъэрэ къынэмыщӏауэ дуней псом я нэхъ культурэ жьы дыдэхэм щыщу къэплъытэ хъунущ. Абы нэмыщӏ гъэщӏэгъуэну хэлъыр сыт? Езы сынхэм тхыпхъэ гуэрхэр телъу, уеблэмэ тхыгъэ гуэру щыту къэплъытэ хъуну апхуэдэ зыгуэрхэри къыщагъуэтащ. Иджы абыхьэми йолэжь сэ зэреплъымкӏэ мис ар гъэщӏэгъуэн дыдэу щӏэкӏынкӏэ хъунущ. Мис ар тхыгъэу щыту щытым, тхыгъэ нэхъ ижь дыдэхэм щыщу къэплъытэ хъунущ. Итӏанэ мы Кавказ ищхъэрэм иса лъэпкъхэм ар зэрахъуу щытар. Also es ist vor allen Dingen die zweite Hälfte des 4. Jahrtausends ist eine absolut dynamische Zeit, in der eine ganze Reihe von technologischen Innovationen entstehen. Also Dinge, die wir heute خفصة يشخرالنقم كاربات كميتالي يشخرم فرانج مناتوليا ميغوابا كولتورا زفودر نخفو نافو زجار نالشك من رشي بغرا خشخاغم قشاطا جا واش حقراش أبشغمي يا يا قوح قزريتا سجي يا جاش أو إخلاص بلش يبجي يا جام نوبا إلي بلاش بخار أراج دغجا قواري نوبر قزدسم دزش مغازة قد غنوا أفوغوخري قطريت هذا جنوش وفشانج جودوني بسوتكم يتحانوش Material erhalten geblieben sind. Und das ist eine absolut entscheidende Epoche, in der sowohl viele technische Dinge entstehen, als auch neue Formen der Herrschaft entstehen. غشغون شهر دنيا بسوم شق وحاق خالخم حبش بزاش حبور خلق شاخنر أم بتيوفاو يبلي جزخهم دخل شاش سفن خانسن أو بشم تيوفاو يبلي جم شغازة دفشنو دشيخهم أبغى خي غشاش بسوم يا براوا خالخ خرز لب قمي أو جوش تنجا أمال زري مار أوار يجري جن في أفقو قازر بشخير. Also, man muss sich die zweite Hälfte des 4. Jahrtausends als eine vernetzte Welt vorstellen, in der Kontakte zu Nachbarn wichtig waren, in denen es viel Austausch gegeben hat. زرجو شتاو دوها فاشا زم جو يكبسسر أدريم قيشتورا زلغوازو سنجو ددوي زلاشست زمي ديوجي جرا آغازشتام يغوناغم بيكو جيجو عشا خانو غريب بدو قيجاج شم زريلاج أما بسمخر بخا أشغر أبي بقوغورخر زاج حزاجو يفرازيا بسوم قشاواتجاج شج زواشو شتاري قزخاجو جار مالتسر بسوم يديجو شدوشاو يبلانا لجغو ميكومي غوش خجر قاغازا بفوز راغاس نخبو غابلم دشم دجنم خاجو جاخش قاغواتجار آري يفرازيا بسوم يجناشم قريب بدو يجي مزيغوغتش غوش خجر داني غش بوجاخنو شتقم آوا شخجي داد زريب خمجة زجبم
къыщыщӏахрэ а гъущӏхэкӏхэм къыхэщӏыкӏа хьэпшыпхэр зэӏэпахыурэ къекӏуэкӏауэращ. Зэхъуажэу къэублэ, иджырей цивилизацием и лъабжьэр абдежщ къыщежьэр. Das betrifft eben diese technischen Neuerungen, die die so unglaublich plausibel wirken und deswegen jeder möchte die Dinge haben. Das betrifft neue Metalltechniken, das betrifft natürlich Rad und Wagen, wahrscheinlich aber auch am Ende des 4. Jahrtausends das domestizierte Pferd oder das Schaf. къызэрагугъакӏэ ди музей реконструкцие тэмэму ящӏыщтым абы хэдгъэхьэну ди гугъэщ мы къэлэгъунэ зэрыщытар, абы мывар зэрызыхэтауэ щытар, абы тхыпхъэ тедзахэр, абы мис иджыпсту къытхуагъэхьэжынущ псалъэм щхьэкӏэ гъуаплъэмрэ бронзэ шхуейм хуэдэу ещӏа ар зэрызыхэлъым итӏанэ ӏэщэ абы ӏэмэпсымэ сыт ящӏу зэрыщытар, итӏанэ дыщэм стхьэри щӏалъ щэбари технологие гъэщӏэгъуэну къэплъытэ хъунущ. Абы нэмыщӏ гончарная керамика жыхуейм хуэдэу а къуэшым зэращӏу щытар, ар зэманым къеплъыту щытым технологие нэхъ лъэщхьэм хуэдэу убжыгъунущ. Абы куэд къыдегъэлъагъу Кавказ ищхъэрэм а зэманым мыхьэнэу иӏэу щытар дуней псом мыбы къикӏыу модэкӏэ Анатолия жыхуиӏэм мыкӏэ нэхъ губгъуэ лъэныкъуэхэмкӏи кӏуэу мыбы щагъэхьэзыр щащӏ псалъэм щӏэкӏэ гъуаплъэм къыхэжыкӏауэ ӏэщэти ӏэмэпсымэти ахэр абыкӏэ кӏуэу мыдэкӏэ мыбий зыгуэрхэр кърашалӏэу абыхэм кърашэу зэрыщытар, мис апхуэдэу зыпыщӏауэ зэрыщытари къегъэлъагъуэ. Die Maikop-Kultur interessiert uns aus ganz naheliegenden Gründen. Sie ist Teil eines größeren Systems und was hier entsteht, was hier sichtbar wird, ist auch anders. Дунейм ехыжа цӏыхур зэрыщӏалъхьэжыкӏэм теухуауи зэхъуэкӏэ нэхъыфӏхэр къыхощ мы культурэми. Зы цӏыхум щхьэкӏэ ӏуащхьэшхуэхэр зэтратхъэу къаублэ. Дэ дызэреплъымкӏэ апхуэдэ ӏуащхьэхэр щыхьэт тохъуэ, цӏыхухэр псори зэхуэдэу зэрымыпсэужым. А зэманхэращ цӏыху пэлъытэу щӏа сыныжьхэри къыщыунэхуар. Ауэ мы Налшык дэта ӏуащхьэу зэтратхъуэжа къэлэгъунэхэр апхуэдэ сынхэмкӏэ къищӏыкӏащ. Ари мащэм ирахьэхын ипэ къихуэу зы зэман гуэркӏэ щӏым тетащ. Цӏыхубэ-гъащӏэр щызэфӏэувэм къэунэхуахэм щыщу дэ дыщыгъуазэщ тхыдэтхэр неолитикэ революциекӏэ зэджэм. А зищӏысым ущӏэупщӏэмэ, зы лъэхъэнэм зы щӏыпӏэм къриубыдэу щӏэуэ зы ӏуэху зехьэкӏэ гуэрхэр къыщыунэхунырщ. Апхуэдэ ӏуэхугъуэхэм щыщщ ӏэщӏышхуэр ӏэрыпӏ зэращӏар, къэкӏыгъэ лӏэужьыгъуэ гуэрхэр къагъэкӏыу зэрыщӏадзар. Атӏэ мис а ӏуэху бгъэдыхьэкӏэри псоми мащӏэ-мащӏэурэ ирагъэфӏакӏуэу къаублэ. Абы и лъэныкъуэкӏэ Месопотамиер къыхэгъэщыпхъэщ. И щхьэкӏэ зи гугъу тщӏа щӏыналъэ зэхуэмыдэм къыщыщӏахыжа хьэпшыпхэр къызыхэха хъугъуэфӏыгъуэхэмкӏэ тхьэмыщкӏэ дыдэщ а щӏыналъэр. Абы къыхэкӏкӏи е Карпат лъэныкъуэмкӏэ, е Кавказ ищхъэрэмкӏэ икӏыу ахэм елъэӏэсауэ худогъэфащэ. Deswegen wollen wir es einer breiteren Öffentlichkeit, wissenschaftlichen Öffentlichkeit, aber vielleicht auch der breiteren Öffentlichkeit hier nahebringen. Сэ зэрегупсысымкӏэ мы ди тхыдэм щӏэу куэд щилъхьэжынущ мы къэлэгъунэ мы зэманым елъытауэ къызӏуахам тэмэму дилэжьу щытым, нэхъ куу къыдгурыӏуэу щытым. Иджыпсту немыцхэм нэхъыбэу зэрыдэӏэпыкъур сыт? Псом нэмыщӏ технологие щӏэкӏэ йолэжьри, дэ псалъэм щхьэкӏэ е
ملكوت خزفامچنو يجيبستو بخود تكنولوجيا دي قرالوغم يمكنجا قشوج بهم يا تكنولوجيا غزردا تكنولوجيا جيبستو يقول او مخ زمان نخ كوتاو زرشتر بسالم شاكي ابم قالغونا من بجر مني بلم ناس سوق بجوشتاش يجيبستو قزر خاتش مني تخورا نقوم ويبلما مني خمينا سنجا خونو ابخودو قالتا مزابط يوخوا وجيريزا جسنو سخويش ما يقول كولتورا منامش ادري كافكاز يشخارمي كولتورا عمي عادجي ناخ جو زري بلين خوير ابقى غلاغوا ابي ناخ دزري لجن خوير يجي داري ناخ ديجوس لابقر ديجوس ناخ قد غرو اوفنو ابنا مش ما كافكاز يشخارم يمحنر ناخ لاغخو ناخ مدري لاب خامي مستوى زرعتو نخلاب وزرعتو شتاري أبي بيجيم سيفاش ماخ. ساز زريك لم كدنتي نخبر من نخ معجمي خاو أبشش خاو شتشاو أدي خلابكم يادجو قبل تاخنو قزوب جبنا مش ميس كوبنو فجيريج جنغاشوا يو جنغال شاش كافكاز كولتورا ميلاجو بسبب زريك تمجا أديكم أبخازهم نخ يبغونه زشتار أبو خوش ترشيني من أرادي يقول شتار أراد تبصر خوشتار. Германум къикӏа археологхэм щӏэуэ къагъэнэӏуэжа къэхутэныгъэщӏэхэр щӏэныгъэр илъабжьэу щӏэкӏыкӏыжыным йолэжь иджыпстуукӏэ. Ди тхыдэм щыщ зэтеплъэгъуэ ди пащхьэ къралъхьэжащи, ар тегъэщӏэкъуэфӏ